Reka mbasuze cyane nitwa na Kreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ahahoze ari kwa Bamporiki Edouard ufunze harimo gusenywa. Umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo ari ntakuka. Ku rundi ruhande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ivuga ko yashenguwe n'urupfu rw'umusirikare wayo warasiwe mu Rwanda. Ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Kreti Ntirushwa, uko nabibabwiye ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ari nako igitekerezo cyanyu gihabwa ikaze risesuye hano. Hamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga hacicikana amakuru avuga ku isenywa ry'inyubako zahoze arizo kwa Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco na Siporo mu Rwanda, ubu akaba afungiye i Mageragere, aho yahamwe n'ibyaha birimo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite, akaba yarahanishijwe igifungo cyo gufungwa imyaka 5. Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko kuva ku ya 23 Mutarama 2023, afungiye muri gereza ya Nyarugenge yitwa Mageragere mu kubahiriza imyanzuro y'urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Uru rukiko rutegeka ko afungwa imyaka 5. Ubu ikiri kuvugwa uyu munsi, nyuma y'uko uyu afunzwe, haravugwa ko inyubako zahoze ari ze zirimo gusenywa. Gusa umujyi wa Kigali ukavuga ko izi inzu zubatswe nta burenganzira bwatanzwe. Tugarutse ku by'isenywa ry'inyubako zivugwa ko zari iza Bamporiki, Umujyi wa Kigali wasobanuye ko wasenye inyubako z'ahitwa kuri Nyungwe House zubatswe nta ruhushya, ahahoze ari kwa Honorable Bamporiki Edouard. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama muri uyu mwaka w'2024, ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'inzu bivugwa ko ari iza Bamporiki zirimo gusenywa. Ni inzu iherereye mu mudugudu wa Radari mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uvuga ko izo nzu nshya zubatswe nta ruhushya kandi zubakwa hejuru y'ibyobo by'amazi, ndetse ngo bazubaka ku ruzitiro, ibintu ngo bishobora guteza impanuka. Ahasenywe hahoze ari kwa Bamporiki. Umwe mu baturage batuye muri uwo mudugudu wa Radari yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko inzu kampani yitwa Nyungwe House n'iwacu Gakondo Limited ikoreramo zahoze ari iza Bamporiki, ariko aza kuzigurisha umuntu uba muri Zambia. Imvaho nshya yo yanditse kuri iki kibazo ivuga ko yamenye ko uwaguze iyo hoteli yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro, ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza ku bijyanye n'uburenganzira bwo kubaka. Ibaruwa Imvaho Nshya ifitiye kopi yanditswe tariki 5 Mutarama muri uyu mwaka w'2024 n'umujyi wa Kigali igaragaza ko hari inyubako nshya yongewe kuri iyo hoteli itabifitiye uruhushya. Urwandiko rwandikiwe umuyobozi wa Nyungwe House n'iwacu Gakondo Limited rugaragaza ko inyubako zirimo gusenywa zubatswe mu buryo
rutubahirije ibiteganywa n'amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire. Amabwiriza avuga ko iyo wubatse ibintu by'akajagari usabwa kubikuraho, utabikuraho inzego zibishinzwe zikabikuraho ukazirengera ikiguzi cyabyo. Ubugenzuzi bwakozwe tariki 3 Mutarama muri uyu mwaka w'2024 bushimangira ko hari ibitari bisanzwe ku nyubako byongeweho nta ruhushya. Ba nyiri hoteli basabwe guhagarika imirimo yose y'ubwubatsi kandi bakikuriraho inyubako nshya zose zongeweho mu gihe kitarenze iminsi 3. Umujyi wa Kigali wafashe umwanzuro wo kuvanaho akajagari nk'uko wabisobanuye, ikiguzi cyabyo kikazishyurwa na ba nyiri kampani. Uretse ibikorwa byasenywe hariya hahoze ari kwa Bamporiki, umujyi wa Kigali uvuga ko mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere, akagari ka Nyarurenzi, umudugudu wa Musave hakuweho ibyubatswe n'umuturage avuga ko ari uruganda rwo gutunganya imbaho nta ruhushya rwo kubaka afite. Mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, naho hakuweho inzu n'uruzitiro byubatswe ahantu bitemerewe kubakwa kandi bitaranasabiwe uruhushya. Indi nkuru twagarukaho nifite umutwe ugira uti Kongo yashenguwe n'umusirikare wayo wishwe n'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashenguwe n'urupfu rw'umusirikare wayo warasiwe ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'uko we na bagenzi be babiri bageze mu Rwanda ngo bibeshye. Ku wa kabiri nibwo ingabo z'u Rwanda zemeje ko abasirikare 3 bafite imbunda imwe na magazine zirimo amasasu 105 bafatiwe mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Umwe muri abo basirikare yarashwe n'inzego z'umutekano ubwo yarasaga ku barinzi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyavuze ko uwarashwe agapfa yitwa Deuxième Classe Anyasaka Nkoyi Russian. Abafashwe mpiri n'igisirikare cy'u Rwanda ni Koporo Anyasaka Nkoyi Russian na Sergeant Asman Mapenda Termite. FARDC ivuga ko ku basirikare b'impande zombi kwisanga ku rundi ruhande rw'umupaka bibaho kenshi. FARDC kandi yinubiye ko uwo yarashwe kuko gusa yarenze umupaka yibeshya. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatiwe mu Rwanda basanganywe n'ibifurumba by'urumogi. Si ubwa mbere abasirikare ba FARDC barenze umupaka uhuza u Rwanda na RDC bakagerageza kurasa ku ngabo z'u Rwanda. Ngayo nguko, reka tubashimire cyane mwese tubana ku Ibendera TV. Ni mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanazibagezaho. Ributsa kuduha inkunga n'umusanzu wanyu mukora like, share na subscribe ku nkuru n'ibiganiro tubategurira. Ndabashimiye cyane rero, nitwa na Cretin Ntirushwa. Mugira amahoro n'ubuzima buzira umuze.